uma empilweni isituation ikufuna iqala ikusabise kuqala mfethu kunamagama mfethu obalilwa wona okutshelwa ukuthi amenedekele ufasi yabona ukuthi your days are numbered uyabo noma insuku zakho singakafiki ekupheleni kodwa suke sikhona lento ekubalela ukuthi menedeke ufasi yabo your days are numbered mfethu buka mfethu lenkosi lena uKing Nebukadnezar mfethu uke waxakeka mfethu wacishe wafa engakafiki mfethu ekufeni kwakhe ngenxa ukuthi sekukhona menedeke yabona ufasi baningi mfethu menedeke ufasi mfethu esithi mesilala mfethu silala sitshelwe bona mfethu yabo yasilala sitshelwe bona baningi mfethu silala nabo menedeke ufasi understand a lot but mfethu ngizokhuluma mfethu ngomuntu mfethu empilweni ofisa ukuquita mfethu ngiyekuthiwa mfethu quitters never win basho njalo but quitters never win sometimes we need to understand ukuthi empilweni kumele ngiquita mase kunjani mfethu namhlanje kunomuntu mfethu okhalayo othi mfethu bangitshelile bathi ngelishonela namhlanje ngiphila uma ngiyaquit ngelishonela namhlanje ngiphila noma namhlanje impilo yami ngeke kulonyaka ngeke kuphele lonyaka sindawonye kulomshado yabo yeah either you sign these divorce papers uyabasayina noma uwasayini uyabo ukuthi kunomenedeke before you take action ngamanye amazwi abantu abaningi abaquitayo mfethu abaquithe empini kodwa baquitha komenedeke ufasini babo mfethu ngoba sonke mfethu sinomenedeke ufasini mfethu yonke into eyenzeka la mfethu ayiqala empini mfethu kodwa iqala kumenedeke ufasini kunomunye umuntu mfethu okhalayo njengamanje olala ekhala mfethu akazi ukuthi mekuvuka kukhanya ilanga uzonqoba yini amandla mfethu aqedwe ngomenedeke ufasini wakhe mfethu uyabona namhlanje ngizokhuluma nomuntu mfethu ozothi ngifisa ukwazi ukuthi ngiquita mase kunjani kumele ngabe ngiyaquita yini noma kumele ngabe uquita kwami ngabe kuzongitshengisa ukuthi ame failure yini ngabe ngifaila uma ngiquita ngabe ngitshengisa ukuthi mhlambe ngisahluleki yini kubantu no namhlanje ake ngikhulume mfethu nomuntu ofisa ukuquita mfethu we know what ukuthi kunohlobo labantu abathathu mfethu abasenza siquita empilweni number 1 lo hlobo labantu abathatha abafuna siquita empilweni ilabantu mfethu abakuzondela ukuthi awuceli kubona number 1 mongalona iquita mfethu uba nezona uba nezitha mongalona iquita mfethu empilweni uba nezitha futhi number 2 mongalona iquita uba nezitha ongakaze wazinyathela uba nezitha mfethu ongakaze mfethu wathi nxa kusona uba nezitha mfethu ongakaze mfethu ukhulume noma niarguishe naso mongalona iquita uyabona lona nje iquita number 1 ubobona ngokuthi une izitha zakho singakanani ubobona ukuthi uvukelwa na umuntu ongakazi ucabanga ukuthi angakuvukela because you are not a quitter you know what mfethu ukuthi kunabanye abantu mfethu abakuzondela nje ukuthi number 1 awuceli kubona moxakekile uzondelwe lokho nje mfethu ngoba kunabanye abantu mfethu abahlezi befuna ama-beggars yabo abafuna ukuvela ngama-beggars mfethu angani noma kuyazwakala into ngishoyo mfethu kunabantu abazokuzondela ukuthi awuceli nje kubona moxakekile the first thing number 2 kunabantu bethu abazokuzondela nje mfethu ukuthi awu give up awu quit you know what umthakathi mfethu noma esekuthakathile umthakathi ukuthakatha aqede akubona useyiqedile impilo yakho kodwa mekubona ungaquit umthakathi bethu uyakuzonda ka give up mfethu kunabantu bethu abangeke ba give up ekwena because you are not a quitter angani noma nganaza kunabantu bethu abangeke ba give up ukuhlukumeza because you are not a quitter angani noma kuyazwakala lezamkwiqhaza mfethu kunabantu abashawayo because abawona ama-quitters ukuthi Jesu mfethu into enzeke ngayo bakhetha ukumbulala ngenxa ukuthi akaquithi mfethu akalona iquita mfethu you know what kunabantu abazofisa ukukubulala ngelilanga because you are not a quitter angani ngiyazwana but asesiqaphele mfethu ubungozi noma i-disadvantages noma ama-advantages okuquita mfethu uquita bheka ukuthi lento oyifuna ukuyiquithela inesixoxo esingakanani ngiyethiwa mfethu empilweni ungayilwi impi engenasi ixoxo angi-understand lento nakhona futhi noma sikhona isixoxo bheka iveli yesixoxo mfethu qaphela mfethu ukuthi lento ilwela inayo niveli ake siqaphele nabantu esibalwelayo empilweni mfethu banayo niveli kithi ungalweni mfethu into engenaveli kuwe ungamlweli umuntu ongenaveli kuwena and ungamlweli mfethu umuntu ongakwazi ukuthi uyini empilweni
angane umyazwakala into engishoyo mfethu uyabona mfethu mangabe ibox ambethi ngene eboxing ring alinendaba nebhakela ezongena kusona noma ibhakela zingawu-2000 mfethu kodwa liyazi ukuthi ibhande engizolithola mfethu linevele ngaphezulu kwebhakela mfethu engizitholileyo ungalinge mfethu obobheka ibhakela ozitholayo uma ngabe uyikhwitha noma ufuna ubalekele ukhwitha ukuthi zingakanani nento ozoyizuza zingakanani nento ongayikhwitheli mfethu empilweni mfethu ubokhwitha mawubona ukuthi lento imele mfethu ayinaveli mfethu sometimes mfethu ubobheka before ukhwitha ukuthi lento engifuna ukuyikhwithela lento engithi angizoyikhwithela inayo nivele empilweni yami ungalinge mfethu ukhwithe kanti ukhwithela into enevele empilweni ungalinge mfethu uthi angikhwithi kanti awukhwithela into engenavele empilweni bheka into before you quit empilweni mfethu